kono neɗɗo on so tawi woni ko waɗowo ko moƴƴi ɓiɓɓe makko ɓen heɓay ka jokkito heɓay ko ɓe ɗumanni tawi nenejo on himo haani wonugol tabbutuɗo ka julde makko e wawata accutugol ko l'islamu on farli e meɗen kon accen ko Allah faala kon faalaɗen ko moƴƴi kon nam ɗum ɗon gasata o few par ce que moƴƴino won ko Allah kadi o landa kempigi jani ko innata en kon fof ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara maɗo inna en wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzu'uka wala aqibatu lit-taqwa ko sigadi piji do wadu tundunda akidal ay ko hedditi ko idan odo sonnajo o duddina wadugol du'a o dofto modi makko doftagol gorko on hino okka hebugol ɓiɗɗo moƴƴo hino battina ɓiɗɗon waɗana kadi ɓiɗɗo on du'a hay fewndo woni ke nder tege Allah okkoran ɓiɗɗo kelɗuɗo Allah okkoran ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo no on tigi woɗɗitori bonneji ɗin wo o waɗiri ko moƴƴi kon wo Allah okkaymo ko moƴƴi hara fayda yo anda fi mum kanko babajo on no jiya ko watta ha o ɓiɗɗo ɗo préparé ɓiɗɗo moƴƴo o suɓanomo taw inde moƴƴere inde ɗen battina ɓiɓɓe ɓen sa inni ɗo ɓiɗɗo ma ɗo gooki kara han on woni weytaka fo haynotoɗo andi so ande ko noni gookiru kawa inne a ko kulle bruweni kanko wonno ronka andoyde ko fi honnu wonnana gooki ko toro makko innitira ko honnu makko innitira o andata donc ɗum ɗon battine makko ko saynimo ɗo Ibrahim Muhammad Ahmad Musa Ali siga ɗen inde marɗe mana ko inde jama on ko inde jama on ni na inde piiji so heɓi nden inde ɗon o janɗi e nden ɗon o noddama e nden ɗon so heɓoyi goto tokirawo makko marɗo nden inde waɗɗo ko moƴƴi ɓuri komo jokka e on ɗon donc pay koy ko yi koye perdude âge makko yon ka ila ka ɓe jibina ɗon ha ɓe heɓa 11 ans no ɗum piiji ɓe woni perdude ɗum ɗon dandoya yiɓe wonoyi neɗɗo moƴƴo par ce que pay ko ila ka 56 ans 7 ans plus précisément 7 ans kakum fuɗɗaki heɓugol ɗon kon ha 15 ans o naati fayde haray o perdama 40%. Oui. Si woni haɓi 21 ans haray on ɗon c'est fini on noon ko barko yowo si duwaji heɓike kono karan woni to neɗɗo moƴƴo haray ɗon ngol laawike si woni ha heɓi 30 ans lanni ko ɗum wala maw tarbiya ɓe innayi e neɗɗon si woni ha woni marhatu rushdu ɗum ɗon naati o woni o helli fama o heɓali ko honto fokkitani o heɓali ko faala o heɓali ko revani o heɓali hay fus position ko ɗum ɗo faala wonde à 40 ans donc haray oɗo perdi bana ɓiɗɗo segata woni heɓi 21 ans alandike mo ene 21 ans marɗa kono ɗum faala wonde a tigi tigi ɗo mi andata o nani on ɗon tertomo on ɗon c'est fini sa landike mo ko honnum mankamma toon ko honnum sowɗa no manki ka ɓeygure mum vraiment bon ça va alhamdoulillahi on no kadi o perdi yani ka éducation on ɗon o ala ko faala addoyde o ala ɓiɗɗo hay say woni ben makko no mari moyen fof ɓe darni ɗum mari kotiraɓe sappo fof no mari moyen so immiki o ɓi préparatif fo haaɓi 11 ans o yimmotoon baɓen no darni ɗo e ɗo millan faala darnoyde goɗɗum min kadi goɗɗum ngo hay mara to revum ko mbeɗa kañum waɗade hay sey woni wala tumbe waɗa kon kono kanko en rew mari programme goɗɗi go kono kaw perdi ɗum ɗon wo halanni joni noon mawɓe en ko ɗon perdude payi koye koye ɓe accida payi koye koye e jannoɓe nga l'école e ɗi duuɓi ɗo ɓenna ko payi ko modde primaire o paasi mi heɓanimo lanni dankagol e newugol no serti hunaka farqum bayna riayati wa tarbiya jamanu noon woni sendiral ɗum ɗo ñammingol payi kon kun naɗa kun ka l'école ñammina kun holtina kun si kun nawni ñawda kun sonna kun conci weltano ko sonna kun velo e moto ɗum ɗon ko dankagol wiyete ɗum nanedi noon nanedi fe enen ko marɗen needi ko si on tigi ne'ike yennali mawɗo piyali miñirawo mum waɗali soɓe ɗen ka laawol wiyemmo ne'i ɗum ɗon ko adabu innete na tarbiya donc tarbiya on
ko ya wurtan pay kunkun ko ɓoyli kon fiye kun wonoy ka haandi ɗon ñande tawi kun landa wonugol ɗon Naam. joni noon ɗum ɗon ko période happaɗo si nenejo on e babajo on e société on wallidiraali ɗum ɗon waɗi haa o heɓi ɗi duuɓi ɗa on ɗon o yalta e woni ɓe ndaara ko ɓen woni yawde ɗo waɗa piiji wona tawa ala position fus joni ko ɗaɓɓe kono wurira tun ɓe ala fof ko ɓe faala ɓen ɗon ɓe perdu kuntan hunda ɓe heɓali ko ɓe joɗoɗa ɓe wurtane ɓe yewte ɓe haalane fi gurdam ɓe haalane expérience ji ɓe haalane neɗɗo moƴƴuɓe ɓen ko ni ɓeɗo wawno kaare ko ni waɗi haaɓi ɗum ɗo oɗo ko ni gerde ha woni ɗum ɗo oɗo ko ni gerde an kadi ko ɗum faala wonde ko ɗum ɗo a waɗire ni tara no portoɓɓen hiɓe mari moƴƴuɓe tun ñande ɓe bonni yora ɓe bonnu kono si ɓe faala ɓe wawi moƴƴinde fiyon nu fay kunkum ɓe accay kum fija ɓe accay kum yewta ɓe heɗoto kum est ce que ko honnum kum faala à travers figidar makko ɗum e ko watta ko e ko wolda ko ɓe anda waɗa ko ɗum ɗo faala directement o orientire toon ɓe walla mo toon o développe toon o janɗa toon o waɗoya ɗum noon kadi kamɓe faalaka na julɗo ɓe faala ko woni ɓe faala moƴƴuɗo moƴƴuɗo no wawi wonde hara na julɗo kono ka l'islamu enen si neɗɗo woni moƴƴuɗo na julɗo hara en ala important makko kono haray mo inne mo wawata noon salihun ani un citoyen de bon comportement kono na julɗo kono mo huwodira fof no fottanimo waɗi o ala probléme on ɗo mo wawi wonde ka société hara mo addude nafoore mo heddanimo ko ɓayna o julɗo joni noon enen julɗo ɓen kadi sen woni yimɓe julɓe tu en moƴƴaali en moƴƴinta en heɓaali needi wurtanede nden enen kadi en perdi société men won joni noon ko kuntan hun ɗo ñawdugol kuntan hun ɗo ko ɗo buyi woni nangade ko ɗo buyi woni perdude kadi ndaare e sahaba ɓen fuu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kono ɓe prépariri ɓen annaba ɓen ko honno prépariri ɓiɓɓe muɗum ɓen ko honno ɓe wondirno e société on e ɓiɓɓengol maɓɓe ɗin kadi ono annabi ibrahima alayhi salam allah ni wa id yarfau ibrahimu alqawaida min albayti wa ismail o watti ɗon wa ismail ɓen gen ismaila ko payi kun taw ɓiɗɗo moƴƴo si heɓoto a ekkitaymo okkugol ekkitamo waɗugol ko moƴƴi waɗa ko moƴƴi kadi o hiya annabi ibrahim o inni miɗo yewde darnugol suudu ndun waɗa juuɗe nden makka kayite ɗon hajje o inni payi kun arman yaade kun wat na ingénieur hun ko ganda fus kono kun assisti honnu activité nden juuride ɗon isan ɓiɗɗo man so moƴƴay a naɓorame ko moƴƴereji ɗin watte toon enen noon fayida en naɓorta en accay fof ko suudi yahi waɗen ko moƴƴi kon arten wiyen mi ronku yo feew mi ronku en janngo ɓe ala hiide ko maɓe naɓore no jeeya ko waddata ɓiɗɗo moƴƴo ƴettugol ɓiɗɗo naɓamo neɗɗo mo hooliɗa feewuɗo naɓamo inno may hiwrde ngande kaari enen kadi en ala ɗum ga ƴettaɗo payi ko makon duuɓi 5 duuɓi 7 duuɓi 10 inna mahinɗo hiroyeɗen karmakoɓe no nokkel ka ɗoma ɗum mawɓe kelɗuɓe no ɗo hiroyeɗen ɓe ƴettangen ɗon buudiji ɗin e bantaraje ɗen e mbusumpoore ɗum ɗo naɓa ɗon o joggo ɗon ha ara o ronkino accitamo ɗon so hewti on hiwriki ɓe ala jen mbiɗa yarno to hira gollon ko payi ko ngam kuma ni hikka mo wadde 5 mane haray mo jogani on ɗo bantaraje o inni kuma tun nilda on ɗum ɗo o ƴetta o jonna ɓe ɓe duwanomo payi kunkun no eltede waɗugol ko moƴƴi payi ko manditoto wonde kadi ƴettu mbuɗi jonnakum inna sa fotti hande ha ton jinɗo jonnumo o 500 ɗo so artoyi kikiɗe mo jogiti 500 on o jonnalgo landaɗam keraro ya to jinɗo ne ɓenna mi hawrale enna ok jam kadi sa hawri ñande o inno jonni woranɗaɗama ko hombo jonni so sifike andi o jonni ɗiɗo ka hani ɗon jarnamo te woni o jonniɗi gorejo makko ma neɗɗo femiro waɗi to son kam mo tapimo inni mo andi wono on 500 ɗon sa gonu wono goɗɗo num o yanu kaarijo non ko ɗum ɓurayno kono mi andi a yejjuto a andali woni fiyeso ko ni pay ko moƴƴum sonkantake fewndo ka o anda mo wadde bone ɗon sonkantake kadi o piyetake piggal feƴƴutungal ko bonni ko no jiya e faljereji ɗin ko kala ta pay koy kala pay kum piyete kum fi kum bonni piyu kum fi bone waɗuɗo on tun te jaɓo piyede kum bonne ki ɗiɗi hawtodiraɗi
précisément sa piyama loru sappo tuma kala ƴuppuɗa tun inna mi heɗalma fisugol ballon leer juulugol suppama accu sugol ballon leer juulugol suppama kadi fillitoɗa mo on o anda ko fii ɗum ɗo tun wona piirede ta wattu ɗon nde hecci hanki nam e yontere feƴƴi noon de ñanden kadi mi nani a yennuno kadi oya mi nani kadi a wujjuno ɗiyambuɗi mi warate hannde a bonni paykum mako paykum piyetake 3 sanctions 2 sanctions à la fois par ce que o andata mo bonni ko piihum waɗu kunkun tun fillitotoɗa o anda hannde ko ɗum ɗo piira o gayna fii ɗum ɗon ñande kadi wattoye goɗɗum o ara ɗon kadi naayo on tigi fuɗɗor piigol ngol a wolay en a wolay de wonde may mawɓe go wullitoto payku mon kum bonni son piya konde men piyay kum inna o hakkilo megine nde gendata piimo fes kanko tun ngene mo felliti a piyaymo par ce que mo andi ɓe ayni ko ma o piye nde ñande ƴettu mo wadjoɗamo yewtiramo de anda taw bon non est ce que o tewi ka o ɗaɓɓitaw yotti par ce que sewo ɗaɓɓitaw yotti wota piyu paykum ma fihi kun ɗaɓɓita kun yotti kun feƴƴintini ɗum noon ko ya welta par ce que o jaɓata waɗede o acca paykum no duwa yottade mo duwa ekkitade suusugol o wona ɗon yo noon si feƴƴitoyi woni 2 jours 3 jours noddamo noon yeeso sa yottoto to tappu ka hoore to tappu ka guite sa woni ha a yottike ta feƴƴintin ɗon ma ɗum de gam suɗɗo man to waɗu ɗum hande ka nani anani to wono to waɗirni yeni sanzanamo ko ɓoyli kon wona ko feewi kon oɗo a préparay mo woni kono si a luubike a piyi a yenni a hawtodiri boneji 3 4 5 fi bone hun gotum hara a bonni kon ɗo pay nenejo on wuta nene yo jaɓu piigol payko muɗum yeeso be makkum sanction ɓiɗɗo ko baba jom hulɓinirte nenejo kanko ko dankotoɗo e ne'owo seeɗa needi makko ndin ko comportement makko woni newde kanko ɗan lo yorduniyata nenejo ko defugol ngol sayre makko nden e yurmede makko nden e waɗugol ngol ko moƴƴi paykum kum hiya ko ɗum ɗon kum ƴettata paykum ngol kala yoru biro mum abadan si babajo on hewti hollutumo fop acca kanko piya nene ɓe wota jaɓu piigol paykoy koy yeeso ben makkoy si ɓe waɗi ɗum paykum kum hiyay ko biro mum mari position élevé ka suudu kamɓe wadde exécution sanction ji ɗin oɗa kañum wawata wadde ma suusata ma haajaka ɓiɗɗo si tawi tum ben ma no jaɓi ko wonɗa wadde kon fuu anɗa andi ko ɗum woni ko moƴƴi kon tanke on noon piyalima sanction ma haɗu ma hara yawata accude ɗum noon ko faljere jande no babajo on e kotira ɓen ko ɓeeɗo watta sanction o battina e paykoy koy kono nene ɓen kañum ko mari ko hollutugo si ba mari ande mi hollitayɓe o hula nene accinalan ɗum ɗo tun ma ɗum si ɓaren ha alaji hande wanda ɗum ɗo kono ɗonnino mi yafanomo mi yafanike mo donc ɗum ɗo yejjite ñande babajo nangi paykum kum piigol yeeso e makkum wo nene makkum wota wattuɗon boneji kiɗɗi à travers en action de sanction wattu ɗum ɗum film yo ino ɓaytunga accata piye mo nani min kay ɗo mi ronko ɓaytunga accata ko ɓe haɗuma ɗon ko min kadi mi wolde aɗa ɗon ki piyemo ɓe fof ɓe etoɓe ñawda piihum gotum kum à la fois haɗa waɗa ɓe ñawdal piiwoye buy ko ɗum ɗon gasi wo paykum kum noon kum holle noon ko hollu kum holle ko hollu ɗo jeeya kadi e naforeji ko paykum ettata kon sifanagol kum suudu maɓɓe ndu nder ton moƴƴuɓe wonɓe nder ton ɓen sorraɓe makko ɓen nder suundum bappiraɓe docteur e garta joni ɗum ɗon en rappelay e auditeur ɓe ɓen e auditrice ɓe ɓen min andinaɓe koko émission maɓɓe wowɗo juma wo juma si 10h feƴƴi minute jowi ha si 11h on yoni o émission connaissance de l'islam et l'éducation des enfants haray ko ɗum wonɗen ɗo ko honno ɓiɗɗo moƴƴo heɓorta e nder dewgal hanɗo o nafa jama o nafa l'islam haray ko ɗum ɗon jokkuɗen ka radio hoore weliya ɗo haray invité ɓe men ɓen hiɓe kan nder
nder studio men ɗo haray ko kamɓe Elhadji Boubacar Niabeli Diallo ɓe wontidi e kamɓe dotterɓe ɓaŋorɓe malal konɗo ɗum koye nder sogolon iɓe make e Aboubacar Diallo iɓe wontidi ɗo e caméraman maɓɓe ɓe inne Isiaga Ba ko kamɓe wontidi ka studio ɗo ka technique ko kanko Amadou Sara Ba e kanko Mohamed Baylo Touré woni ka technique ka micro ga ko payko mo guguje kun e Tamsa ko woni ka microphone haray Aladji emi yilto e mon onon kay seeɗa haray kon ɗum marɗon ko ɓey ton ɗon ka ɓiɗɗo moƴƴo si heɓike ka dewgal ko honno wawi jogitorde ha o nafa l'islam o wonta e l'islam o haray ko ɗum ɗon kay wawi on landade ɗon Aladji en nam alhamdulillah monsieur Sako nam en welti foti wona seeɗa mbiɗen weltani on heɓugol wona ɓeɗo hoɓɓe nam ɓe yewta en sifa ɗiɗo konguɗi en fof yen ɓeydade ɗo nam ko woni ɗo ari wajagol e ko wona e wajede fof no ɓeydade nam sabu ɓiɗɗo on nam ɓe holliri nane ni ko hay bonɓe ɓen no faala ɓiɗɗo moƴƴo hay bonɗo on faalaka heɓude ɓiɗɗo bonɗo inna min ko ɗo mi reyi ko ɗo mi reyi ko ɗo mi reyi an kadi ma rewa ɗo ko siko moƴƴo siko bonɗo jaɓata ɓiɗɗo makko hay anda ko watta ko nam no ɓe holliri ni ɓiɗɗon ko préparete ɗum nam ekkutugol mo ngol apprentissage makko on ka suudu nam ɗon yen faɗi ɗon moƴƴano en yoɓata ko fayɓe ɓen en yadata e maɓɓe ka piiji moƴƴiɗin waɗeteɗon honno wawirta waɗno moƴƴirta fayda yen waɗi barasa hakkunde mawɓe ɓen e paykoykoy tertoɓe ɓe yaha toon ko fayɓe ni ɓe fijay si tawi a tertike fayɓe ɓe yahani hoore maɓɓe onon kadi mawɓe on yahani hoore mon ko honno ɓe lontorta on ala ko honno ɓe ronirta on ala sen taskike sahabaɓe ɓen e geɗal ɓe maɓɓe ɓen ɓe seedano kam batunelaɗo ɓe jooɗodayno ɓe jangidayno ɓe artidayno ko ɗum waɗi si heɓuɗen ɗon ɓe Abdoullahi bun Umar Abdoullahi bun Abbas sifa ɓen ko tawde ɓe wondino e mawɓe maɓɓe ɓen kam batu sahaba ɓe naɓiti enen noon ko ɗon paykon accitete gurte kañum tun yaha wona juldere balɗe ɗiɗi tati hara yidale e mawɗo mum mawɓe ɓen no yaade ka juulirde no yaade jokkere en ɗanji juurodira fayɓe ɓen no yehi waɗo e hurgo yaasi to hino ama ton hino yara ton joni ɓeɗo ko honno lontodirirta wala nde toɓɓere ɗo docteur en ko anditini ɗo kon ɗum c'est très important très important ko yaadete o jogi ka jungo yen andi ñande annabi Ibrahima jogino jungo annabi Ismaila inni ha mi yii e koyɗol miɗo hirsuma on ɗum wiiɗa yon andi si ko enen en suusta yetade muɗum sen anni yi wadde hay hirsugol dammol koɗen yetata komo naafi noon kanko tigi kanko hirsete kono baba e makko disino mo baba mi yii e koyɗol miɗo hirsuma ko hon ɗum wiiɗa kono ɓayri ɓe wowtininomo wondugol e maɓɓe o hoolike ɓe ɓe naɓidi o wi baba waɗu ko Allah yamirma kon ɗum ko yamirore ni inchallah taala muññi enen hannde so wi pay ko mi piyete dey sabu ko bonuɗa hunde kaari kon a yidata kun no balɗe tati imo wawi refusade ka kawta si neeɓi o feƴƴa ɗon ka ara yiyatama ko ɓe wi ɗo kon en wonda e fayɓe meɗen ɓe jogoɗen ɓe ka jungo yaaden e maɓɓe artiden e maɓɓe hara en hoolaki tum ɓa en jonni ɓe janno oɗon yoni ye aren darten kamɓe jannon ko honno ɓe wondiri en même temps enen kadi noon daren ko men kon ka galle yo wonu membre jo ka galle gila ka woni paykunɗo hara o joue rôle ji goɗɗi ko gila ka woni paykunɗo kono si tawi o wonaali wonduɗo e makko ɓe yaadowo e maɓɓe ardowo e maɓɓe ɗum ɗo ko hunde wonde important toɓɓere ɗi men nagi ɓe anditino ko sakkitiɗo ko suddiɗo duwa ka sanction de paykunkun yeeso bemmum si paykunkun andi wonde ko biro makko laami ka galle ko ɓen sanctionnata fayda hara bemma ko watamo yamirde hande kadi ko moƴƴi o jaɓa ma ɗum ko boni yo accu ɗoftanta ko bemma ko kadi yo taw ko bemma ko woni ngayu wingi ka galle si hulɓine wonde si baba e maari mi yettoɓe o diwnaki sam kono si tawi
o ɓe hulɓinirteɓe ɓen ko ɓe woni yawre nden o nangete yeeso maɓɓe o piye ala mawɗo no ɓennita ɗon tuta no fanki ɗon ta susta wiide o accutumo nam ɗum ɗo harayla ba on jabodira e tawde ɓiɗon ɗon kadi ko toɓɓere himmude musisako haray ko ɗum mi ɓeyditaynoɗo musidɓe on gellike ɗo ha kamɓe Elhadji Boubacar Ñabeli ko ɓe maki ɗo ko haray min accita ɗo numéro ji ɗin fino ɓeyditoron seeɗa wono kay wawo landade so ɗo mari question ji landeteɗi on nodday ka 611 35 23 35 ou 663 48 78 24 ko ɗiɗo numéro ji ɗiɗi wawoto noddude ka radio rural ɗo wontiɗon e kamɓe docteur Aboubacar Diallo e kamɓe Elhadji Boubacar Ñabeli e kamɓe caméraman ɓe ɓen Issa Ba ko kamɓe woni ka studio ɗo hara en yittido e kamɓe docteur Aboubacar Diallo kamɓe kay ɓe ɓeytana en seeɗa fi ɓiɗɗo moƴƴo ko honno o heɓirta fino nafira jamaji ɗin hara en toppitoto ɗo kadi continue ɗon Alhaji toujours arten e ɓiɗɗo moƴƴo on mawɓe makko ɓe sono prépare de mo waccake goɗɗo ari ka ɓoggol allo assalamu aleykum nala toon no makkete ɗon to ɓagor ɗon lelegel e inde nden Ousmane Bari min jenti on nam min jandike o mala question ko lando ɗon on weltanama nani on jarama boy nam Alhaji oɗo suka nam oɗo payku ko yo yewte wondema piiji ɗi hanaɗi fuu ko Allah woni hiɗaɗi tawa ñande o woni ka moɓa ko ɓen ala wo yo andu Allah kan no wodi no renti kay yani o wulɓinire piiji tabtuɗi ɗin allo assalamu aleykum allo ɓeɗo ɓe wawal tabtude Alhaji en docteur andi si pay no andi si mawa ko ɓen ala ɗon moko ba ala ɗon kono Allah kan hino ɗon ɗum ɗon kadi battinayi e yo wattan hila ko woni wadde ko no jeeya e palje wonɗe e wadde kadi hono duhi ɓen wota jaɓu sanctionnugol kañum kadi biro paykoy yeeso paykoy to ɓe jaɓu few no woniri noon nene jonka fuɗɗi piide sonka wo haɗumo inna he ɗum ɗon mi yiɗa ɗum ɗon noon tertomo accutumo direct o accitamo payko anda biro mum susata baben muɗum ɗum ko fuɗɗere hittude noon kadi si tawi paykoye janoyono toon biro makko bonni goɗɗum ngo sonkangolɓe ma wonde wulugol seeɗa duka yo taw hara si janduɓe no toon o haalani ɓen no moodi walle lan yo biro mon accu ɗum ɗo ta ɓen noon ko janduɓe no ɓe duuɓi 17 nogay ɓen noon tigi ndaara wonno ɓen tina baba modi ne ronku ɗum ɗo na kamɓe kono jamais plus jamais wota sanctionne nene yo yeeso ɓiɗɗo makko si baba jom waɗi ɗum heɗa o perdi ɓiɗɗon woni contre makko kono ko à l'avenir woni préparde na ɗon watta sanction makko no jeeya kadi allo waccake goɗɗo waɗi ka ɓoggol allo assalamu aleykum nala toon eyyi ko jantu no makkete ɗon to ɓagor ɗon min jenti on ceerno Mukultum Alhaji docteur en no jenti on Allahumma amina Allahumma amina jarama o mara e landare hay fuyi ɓeɗo ɓe kamɓe ceerno ara ɓe weltoyi ha makuji mon ɗin paykoy no ara e paw wopugol laawol ngol ɓeɗo ko wonno artirirten ɓe
ɓe wonta ka faala ɗen wonde yo wonu ɗon nam paykoye goo no woodi ɓe innayi alfuruqul fardiya bayna al awladi nam fayɓe fo wata futude ka haqqille e ka faamugol e ka ne'agol e ka jaɓugol ko haani kon nam sa heɓi toon salotoɓe moƴƴa mawɓe goo si heɓi paykun kun jaɓata fes kunɗon ɓe añi kum ɓe waɗiki kum fes ɗum noon kadi waɗatake mo wawi changeoyde a 1 minute ñande goo kono tawa onon ga on haɓino o changeoya o nafoya ko nan o nafatama hande kadi sa heɓi neɗɗo mo kelɗirarima ha jogitomo ka jogitiraɗo moƴƴuɗon ɗon o jaɓa an wonde ko ɓiɗɗo ma do hayso moƴƴali ari annabi no ko wulliti e ɓiɗɗo mum mo andi pellitoɗo ari moƴƴa kono aɗa no wulliti hari mo etade allo on jaram nala toon jattum alhamdulillah ɗo makkete ɗon to ɓagorɗon mariama leluma centre min jenti on madame mariam nam ɗo mari landore on mara ɗo landore on jarama nani mi weltana on nani on jarama buy barka mo nam wala jeng tawi on tigi wona ɗon o jaɓa kunɗo paykun nam himo jeeyi kun naati kala ko ala wadde ko moƴƴi kun nam si hawri paykun ko wono ala niveau ka l'école ala e pasude taw yennu o sonko no bonni mbuɗangi fiima ɗum fof woltake nam e qissa paykun go no yaltinano e l'école sabu tawi kun ala e pasude école on renvoyi kun nam ɓe windanimo kaydi ɓe ni angon hotuka suudu ala hakkille wata hondude e ɓeeɗo min wawata wadde compo fo pasa heddo an wona min perde échec e l'école on renvoyi paykun kun ɓay o are tawi biro makko no ka suudu biro makko no faami jangi kaydin kun payguni nene ko ɗum ni ɓe yaltinilanga l'école biro makko ƴetti point faible makko wattimo point fort directement sa prépare ay ɓiɗɗo ma e wonu ɓiɗɗo kelɗuɗo moƴƴuɗo point faible ji makko ɗin fop a wattaji de point fort an na jaɓoyde mo faible jamais par ce que an ka éducateur biro makko inni ɓe windi ɗo wonde paykoy koy ka l'école ton on fotata haqqille hiɗa ɓuri ɓe haqqille nden wowli ɓe jaaboɓe sonka ko par ce que ɓe ala e faamude an iɗa deƴƴi tun donc an ko deƴƴuɗa kon ko ma habbe ha heɓo marɓe haqqille ma ɗe jangidoya ɓen ɗon kono ɓeɗon wata yaadude terto ɓeɗon ko ɗum ɓenni ɗo an ya wonu gata ho ɓeya pocco paccanno songa ka l'école ton ha an préparoɗa heɓoya groupement o ɓay wonkum faami il est renvoyé parce qu'il est plus intelligent les autres pas répondre les questions mais kanko mo heddi ɗon parce que mo ɓuri ɓeya kanko mo deƴƴi o anda ko deƴƴi par ce que wata répondude mais biro makko ni ɗum ɗon ko deƴƴuɗa kon par ce que yiɗa andi ɓeya kañum ganda ɓe sonkude o jaɓi ɗum ɗon joni noon sonna joni préparé o inni joni ɗo en heɓude génération woɓe ono ma e niveau goto janggi ɗon mi prépara ma ɗo janggake ta perdu tan jimaɗin ha ɓeeɗa heɓoyo tawi hum inni awa so yalti yaasi himo jala tum mo welti honno weltinimo par ce que himo andi kanko mo ka suudu ha ñando e marɓe haqqille sigi haqqille makko ɗe wonon so yaka l'école ko ɗum yaka l'école par ce que wala ɓe fotata hakkimo ɓuuri ɓeya ko e pay he kadi no janngude kañum kono kanko so fotti e koyɗo mande mo ɓuri koy par ce que ɗum biro makko haalani biro makko wolanimo biro makko haalnimo ɗum joni mo jannede biro makko jannimo ɗon jannimo formimo moƴƴano ɓayane prochain yewtere testi tawi non kala mo wondi e classe on ɗon ko ma o ɓuramo neɗɗo supérieur jo makko on jamais himo jonna point faible mo woni newde on sa jonnay kono jonnirta a jantantomo moƴƴereji point fort ji makko no 4 adda noon point faible gotum kunna ay kun ɗo ko kun ɗo tumman kamma sa itti kun ɗo ibrahima raylanni an ɗa wawi ɗum ɗo ɗa wawi ɗum ɗo dari ɗa wawi chimie ɗa wawi biologie ɗa wawi arabe ɗa wawi qur'an aw jiki jutu 3 ko man kamma ɗo ni no ƴunjagol tun oɗo hadise tu raylanni directement o attaka e hadise o
kono sa henni ɗo an a wata hadis a wata fiqi a wata sira a wata chimi ako onti sappo ko wawata allo woy assalamu aleykum nala toon holno makete ɗo iɗo noddame on to nam Souleymane Baylo min jenti on nam minen ɓuri on weltanade nam min weltani ke on nani on mara question min weltani ke on nani nam wala jin nam ɓisan ɓay koy neɗɗo kanko éducateur jon hina jaɓu yaltinde point faible ji ɗin flagra ni tum o wola ɗi kanji tum o wolay ko fanɗi wo moƴƴere woyi ko paykon ko wawi ko o janto ɗum ɗon o manta ɗum ɗon o jarnalle ɗum ɗon ene ko nokku ɗumɗa tum mankandilan seeɗa ka timminɗa ɗum ɗa o haray tigi tigi o marsi ɗum o wawa etade e no jiya e muɗum on tigi ɗuɗɗina duwa moƴƴa paykon kun naɓore ka julirde o holle juulugol o holle janngugol o janne fi nulaaɗo fi sahabaɓe so wattanni hiila wandi hay ka français janngay l'histoire du prophète hiɓe anndi fi dina meɗen kangoy moƴƴa noon ono Khalid ibn Walid portoɓe no ƴetti systéme makko de guerre on fuu ɓe janngi fiimo anndugol hunde nden hay sa gollitirta a naftora e nde donc enen noon jooni hiɗen weltindi seeɗa e paye ko foore l'islam ɓe wawi forude ɓe heɓa e mum nafoore ma an mawɗo on taw ñande goo porto ko ƴetti payko mum yehi halfini julɗo tawi portojo nawyi o inni simi maayi koko waɗanalan e simi nawyi koko dankolan no mi hiiri kon koye payi koye julko no dankora mawɗo muɗum ɓen noon o wi ko noon ko ya ne anan mo mettonato l'islam fes o henni gasi tawi porto jon kam ɓe anndi so ɓe ɓi 60 ans ha yesso toon no woodi ɓenta ko darmu sinnil no fi nawyu ɓen ka wonta ɗon adankotoɗo ɓiɗo amma enen l'islam no indi yen wondu e maɓɓen yen dankoɓe yen okkorɓe yen ñawduɓe yen waɗu kala ko faala ɗen ala mo yiɗa ɗum mawɗo si nawyi 80 90 ans ɓiɗo makko yin yahu ka nawyuɓe wonta toon mi naɓanama toon dépense ma on comme mawɗo on mbo yiɗi ɗum ay goto ndaray so gittiɓe ɗo fulawa ɓe yehi ko nakiri haray ɓe haw jeya artugo ɓe yiɗa holgol ko ɓe neɓata e toon ɓe neɓata ɓe inna gerto koye baali ɗin dammi ɗin fiyon num par ce que ko ɗum ɗon ɓe anndi ko ɗum ɗon ɓe woti kala ɓiɗɗo addude ɗon ñaamete ɓira e sukkara inni ɓe ɗumanno ɓe naftoye ɓe neldu ɓe okkitir ɓe innawo ɗo barki isan enen kadi ɓiɗɗo on ko ma o holle ɗin ɗon piiji o janni nafoore ɗin nda wono koko ƴawi mo jangeten soto kaafi wa kana abuhuma saliha ibnu abbas o inni o laysa al abul mubashir wala al jadd al awwal wala al thani bal kana abuhuma salih ay al jadd sabi kana salihan salahul aba'i yasilu ila al abna on aya ɗo ɓenni hari bem koye pay koye ɗo ko moƴƴuɓe ɗum hina babajo on tigi on ɗon naafi on ɗon ɗum ko babajo makko jeɗɗaɓo hen soro makko jeɗɗaɓo ko wonno moƴƴo o waɗi duwa Allah inni bonnata golle ɗen few ɗum are ɓiɗɗo makko on heɓaki ɗon are tadira makko heɓaki ɗon aroy ha e tantirawo makko jeɗɗaɓo on hawle koye pay koye ɗa Allah ndaari moƴƴere wanna nden to o yeɓiti ɗum pay koye koye ga ɓenni wa kana abuhuma saliha Allah bonnali moƴƴere bonata bes Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un soit arte ɗum se ndaari bano mo pay ko resi sukoye koye moƴƴa yaltoy sa fillanaɓe en nayi soro makko il était comme ça haray toon ɗo batte hum seeɗa waɗi liaison entre ko woni kon e ko feƴƴuno ko hay ɗon batte hum seeɗa kono sey ɗum ɗo pay kon anda ɗum ɗo o halantaki fiɓeɗo kanko imo ignora tum himo hulitan ɗum wowleta kanko ala ko wowla ɗum ɗon onno créatamo kanko neɗɗo neɗɗo moƴƴo ɗon haalanmo ko hon moƴƴereji wonɗi ɗin ka nder suudu kadi rectifia erreur makko ɗin fi addangol mo solution ji nafoji ɗin no jeeya e nafooreji ɗin kadi créygol prépargol payku moƴƴum kum
neɗɗo moƴƴuɗo ekkitamo hawtudugol jamanga ka ñamete to jaɓo ñama kanko tun so ñaami kanko tun o wonoye joni wonowo fi makko kanko tun susata okkoygol o susata kadi sendudede kala kanko woni noon ko kanko tun kono so woti ñamugol ñamete goto yonowo ɗiɗo on ɗon ko ettiɗa ko ɗumanno ko ɗumanni heddoyto makko batteji moƴƴuɗi kal islam e no jiya e piiji addoji salahul abna bi'a ka woni ɗon environnement ka woni ɗon battina e makko kadi moƴƴa si yahi ha andi ka woni ɗon ɗo éducation o moƴƴaɗo kono da woni obligé wonugol ɗo ñande artuɗa occupy kon 3 à 5 minutes de conversation enen ɗum ɗon manki moƴƴa ka cuuɗi pay koy ko yewtidetake fes question ji marɗen question ji ɗi nge yewtudugol serti se ngarti honto nene ma konto wonnoɗa a ñaami a wuppi a jangi maitre mon arno ko mbarɗo joni ɗum ɗon nayotere pay koy noon ɗum ɗon ko question ji woɗal landade fiya renseigné ko num feƴƴi kon waɗuma ɗo ko mi barmo yewɗa lekki ɗum ɗo hoɓɓu nayotere ni yewtere pay koy ko yo jooɗo tawa ko an jogiti temo tawa naafi mo nawni naafi o ñamal naafi ko on hirtike fus o ala position ngo ko lanotoɗa na question marɗa ko tem marɗa ko yewto ko tem marɗa joɗi ɗo Ibrahima ene amanditi kuma piyum ngoya hoɗo ko wonno ɗen to hayno ɗon leggi jani ka lawol ko leggal on nunno mi gitti ko kura noon ɗum ko kura wiyete era piwoy koy ala important ha kono anɗa mari ƴettangol mo 5 minutes fiyon yewtu so yewti jonnamo ɗon message ngutum pet jonnamo message important ko faalaɗa si gayni ƴetta siko bomborre siko biscuit piyum welo hummo okkamo hay ɓiɓɓe janɗuɓɓen attention hara ɓiɗɗo ma ko jombuɗo ɗa duwamo neldude ɗa duwa andude soli o arti tawi ko noon wondi nokku ngotum yimmo jombi ɓe makko no ɗon mo mari ɓiɓɓe tandiraɓe ma ɓen a nodda ene a arti ari ɗo ene hande est ce que ko neɗɗo mo soƴƴuɗa hande c'est juste baba noon kadi ɓode no mi landima gore he ɗum ɗon bat o so ay wonde il est toujours enfant devant son papa ɓiɓɓe ɓen si ɓe elwa ñaama tawi woni koko question ji exécution ji tun e exécutif ji tun sonkugol tun landoɓe ala so ande wonde ɗon no wongol ngol ɓiɗɗo no woodi nder ton ɗum ɗon battinayi e négatif man e maɓɓe ɗum ɗum positif man fi yo battin ko ma wona ɗon mari temuji ko yewton jiwu ñande goo biro makko yewtemo so no wofi sahabaɓe bobo ni ko heɓali 10 ans kono kaɓe ɗanotoɓe makko en sahabajo kaarijo wonnamo ɗon 3-5 minutes ni 2 minutes na e ɗuɗu kadi ha ko yejjita go kunni tertoɗamo ñande go jonkun landa ko num faala ka lekkol mo be wol ko faala woni kanko faala ko wonugol sahabajo ene wayya ɓe andi oɗo no mari nene ka suudu wondanamo fi saba ɗum wata wonde sahabajo ɗum ko fewno nulaɗo kono kanko kon mo reewi projet société makko ko wonugol sahabajo sa i pay kun setta wi ko milla mari rêve wonugol sahabajo andi a wi neɗɗo moƴƴuɗo taw par ce que oɗo mo andi o wonoyta ñande o jandi kono o wonoyayi ko sahabaɓe wonno ko donc neɗɗon a yewtay mo ha o hiɗa pihum kum falɗa o hiɗu kum ɗum hatta koye waddoya mbuuɗi enen ko hulɗen buyi ko huli ko waɗi jannen pay koye diina moƴƴa jama on ko huli kon ko taɓe ronko ɗaɓɓude mbuuɗi mo ɓe ko non jokki ko ɗum ɗon hulɗen wallahi par ce que so hinni kaare ko janno ko mo ala moyen joni ɗen faalaɓe addoye mbuuɗi kono ɗen faala kaɓe wonum kadi yimɓe moƴƴuɓe kadi joni noon ɗum karan hawtodirta yejgutuɗen noon wonde awa si ɓe ɗaɓɓi gandal ngal ɓe woni kadi kal islam wallahi ɓe addoye mbuuɗi kono paamugollen ɗum ɗon no faaɗani e moƴƴa ɓe jaɓali paamugol ɗum ɗon ala ko woni ɓuttu ɓernde e ɓuttu mbuuɗi heɓiɗi ñamotoɗi harɗa welti yo taw ɓiɗɗo ma on koko laaɓi koko dagi woni ko ɗaɓɓi
docteur o makiɗo haala haqiqa aray ɗo haɗa ɓay sayi men on ko happana ɗen kon ka radio ɗo hewti fayda no lutti minute ɗiɗi ɗo en weltanto jamaji ɗi mouradu moƴƴuru haray ka technique ko kanko Amadou Sara Ba kanko Touré woni ka technique ka micro ga ko pay ko mon guguje tan sako invité men ko wowɓe ɓen ko kamɓe Elas Boubacar Niabeli Diallo o kamɓe woni deuxième secrétaire affaires religieuses on telmine ɗo ko kamɓe woni premier imam on ka mosquée men kolli haray ɓe hewtidi ɗo invité ɓe timmuɓe tisa haray kamɓe docteur Ibrahima Aboubacar Diallo ko kamɓe hewtigade ɗo ɓe wontidde e caméraman maɓɓe kamɓe Issa Ba ko kamɓe wontiddi ɗo haray e nder ñoggade ɓay leer on yoni ɗo jonɗen ɗo ka hombugol Alaji en kon ɗum marlon ko ɓeydon ɗo après arten noon e Alaji en ɗo fino hombina ɓay leer men on timmi ɗo haray ko weltanagol jama on toujours nam heɗagol radio on nam radio kadi no neagoy ɗumtimeɗen weltani on onon mawɓe ɓen o halfinaɓe radio on nam weltani onon halfinaɓe radio on saabu radio on needi heɓotondi ɗo ndi nam jande heɓotoɗe ɗo ne inde ɓuuri yaajude fiji ɗin fof nam haray miɗen weltani on haray o émission ɗo nam mo kala men no mari haaju e ɗum ɗo wallahi moƴƴa needi paykoye koy par ce que paykon si neyike wona fi lakara to ko ɗum wonɗo yanganade koko anna ɗo taw nam koko anna ɗo taw ko kun nafata ɗo ko nam ko faala ɗen noon koye kun nafu ɗo kun nafoya janngo kadi on faami haray ko torotoɗen jama on si o émission men ɗo hewti si Allah jaɓi ɓayri faddi Allah no acci en kontinaymo ko noon woni en tori Allah yo Allah waɗu barke muɗum ko wona e yewtede ko haray vraiment yen weltani auditeur ɓe ɓen yen weltani ɓe foti wona seeɗa no heɓilɗen kadi hoɓɓe wona docteur en ɗo si Allah jaɓi ɓe aray ɓe wallito en ɓe ɓeydana en e o émission men ɗo haray ko ɗum yen weltani jama docteur Aboubacar Diallo hara e nder ñoggande onon kay kon ɗum marɗon ko makon ɗon ko wolata ƴo jama on e fof meɗen jama pay koy koyen wakkilo jannen koy ko janga janguɗo ɓe mbuuɗi so tawi mbuuɗi no tañƴina heɓagol ko janguɓe anduɓe ɓe wata jerde mbuɗɗi woti en hulu basangal wiyen en jannata pay koye l'islam se neyriɓe l'islam tun walla en naftore en heɓay ko faala ɗen kum fof harata goto hulta goto am kadi wattanen hiila e sanction ji ɗin e heɓen konte kon un conseiller éducateur conseiller éducateur ko si a heɓi ko a tañinaki paykoye makoy ta artum piya sen sona wowla innami tertike yawlandoɗa ko fi honnu ɗum ɗo waɗi honnumi duwa gerdude hara ɗum ɗo wurtete hara payko mi perdali enen ala ɗum ga ala few ɗum non ko mako pe yara boyiji nge sportoɓe no mari konte kon conseil le psychologue et autres ɓen daara pay kon fi honnu ɗum ɗo après ete ɗon technique jaa ko yewte kon change enen kadi heɓen ɗum ɗon yewtoɓe pay koy mawɓe pay koy honno ɓe gardata fijo ɗum ɗo moƴƴu sen ɗaɓɓi tun ko moƴƴi kon en waɗi ko hani kon ko pelletti en heɓay ko moƴƴi kon kono sen ɗaɓɓori en ɗaɓɓali wawata yaltoy enen noon en ɗaɓɓuray woni ko moƴƴi kon kono en ala ɗaɓɓude ko moƴƴi kon tigi tigi no handiri noon aray noon ko falɗen ko fof ko moƴƴi ala añuɗo ko moƴƴi wallahi jama on ko añi ko moƴƴinowo kono moƴƴo gonɗon mo hiɗa neɗɗo siko moƴƴo fof no hiɗimo kono so wenninomo moƴƴinay fof moƴƴinay ɗon e ɓayayɓe kono simo moƴƴi tun ɗum ɗon Allah o Allah haray ko toriɗen haray jama ko wakkilo pay koye ne'e en tori Allah ɗani barke pay koye arkisa en peewal makkoy arkisa en sonnaɓe ɗoftotoɓe ne'iɓe ne'oɓe e mawɓe kadi marɓe kadi nafooreji moƴƴa ka cuuɗi pay koye wona fi meɗen e fi jama o fof wa hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɓe julɓe aray on gelike ɗo émission men on wandi 10h yoni ñande jumaje ɗen on gelike en wontida e o émission ɗo connaissance de l'islam ɗum ko andugol dewal mengal ko honno neɗɗo julɗo wawi wonirde si heeɓi ɓiɗɗo moƴƴo ko honno ɓiɗɗo moƴƴo heɓoto e nder foyer on haray on gelike on nani ɗo kamɓe docteur Aboubacar Diallo ko maki ɗo kon on hutora haray koyen hutor ɗum ɗo en foppara no moƴƴani e muradu moƴƴuru e kamɓe Elas Boubacar Niabeli kamɓe kadi
be hombido be inni yen haray ko non woni o émission do o wandi ko wado juma si 10h on fandiki ha e 11h haray nyen doñat sen hebi kadi hobbe en be tintida e mabbe be hewtay ka radio Royal do wontide ngam e fino te beydiden affaire l'islam o bay ko dum addi en aduna ko rew Allah haray men weltani ki murad mo nodduba be noddalbe ben fop haray on fo don weltana jodibe kay jentagol ben tum on fo on weltana don jarna ka technique ko kanko Mamadou Saraba ka micro ga ko pay ko mo guguje kun tan sa ko no ka microphone haray si bul do sedda kadi en arta e bangi go on jaram